Так, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня суббота, и мы, как всегда, читаем мантры нашему любимому Шани Деву, Сатурну. Сегодня мы будем читать обычную нашу мантру, которую мы начитываем уже более 20 000 раз. Я думаю, мы начитали в целом. Вот, все для этого готово. Давайте подготовим свое тело, свой мозг к этому действию. Для этого сядем удобненько, либо будем делать свои дела, заниматься своими делами и при этом находиться в более или менее расслабленном состоянии, когда наш мозг не сильно не заботится о чем-то, более расслаблен, да. Для этого можно прикрыть глаза и направить свой взгляд в область третьего глаза, межброви. И самое важное условие, конечно же, это ровный позвоночник. То есть мы можем входить в наше состояние, подключаться к энергиям цветка жизни в целом и с открытыми глазами, но желательно, чтобы позвоночник был ровным. То есть наш позвоночный столб, то есть наша антенка, с которой мы соединяемся с космосом, по которой мы соединяемся с космосом, да, по которой проходят все энергетические связи, ровная, и остальное тело как бы нанизано на позвоночник. То есть остальное тело мы максимально расслабляем. Итак, давайте все вместе подышим областью груди, сделаем вдох, выдох, и будем делать это каждый в своем темпе, в своей скорости. Давайте представим себя, каждый на своем месте силы, у всех оно свое. Это место, где мы входим, может быть, в медитативное состояние, место наших снов, наших астральных сновидений. А может быть, это фактическое, физическое место, где вы когда-либо присутствовали, находились и можете его почувствовать и вообразить его в своем уме. И давайте мы продолжим дышать глубоко и осознанно, будем делать вдох, выдох. И давайте начнем работу по построению рисунка цветка жизни перпендикулярно нашей сердечной чакре. Нарисуем первый центральный круг. Мгм. И продолжим рисовать 6 лепестков, которые будут по краям этого центрального круга. Между собой эти круги пересекаются. Рисуем первый лепесток. И все остальные по часовой стрелке. Второй, третий, четвертый, пятый и завершающий шестой. Прекрасно. И давайте обратим свой взор в область четвертой чакры, в область груди к нам сейчас. И мы ощутим, там тоже находится маленькая сфера, куда мы помещаем нашу маленькую копию, нашу фигурку, наше сознание. И все вместе сейчас по сигналу, когда я скажу, начинаем, мы сделаем вдох и на выдохе опустим рисунок цветка жизни к нашим ногам. Он приземлится прямо на земную чакру и одновременно раскроется бутон лотоса в нашей сердечной чакре. Давайте начали. Делаем вдох. И на выдохе опускаем рисунок цветка жизни к нашим ногам. И в это же самое время распускается бутон лотоса в нашей сердечной чакре. Молодцы. И вот сейчас мы начинаем чувствовать, можем почувствовать, как из далекого космоса, из духовного пространства на нас не спадает луч энергии, луч Творца, энергия созидания, изобилия, красоты, умиротворения, творчества, реализации, безусловной любви, всеобъемлющей любви. И мы чувствуем, как наполняется наша голова, проходя через макушку нашей головы. Наполнившись голова, энергия спускается ниже по шее, к плечам, локтям, предплечьям, пальцам рук, ладоням. Проходя ниже, доходя до уровня груди, проходит эта энергия через бутон лотоса в маленькую сферу, где находится наша маленькая копия, наше сознание. И ниже, ниже, проходя через такую интересную воронку, через бутон лотоса, заполняется все наше физическое тело. Спускается ниже, в область груди, ниже, в область ребер, заполняя каждый наш внутренний орган, каждый атом и каждую молекулу нашего физического тела. Спускается ниже
в область нашего, брюшного, в область таза, заполняя все внутренние органы малого таза, бедер, коленей, икр, пяточек, ступней, пальцев ног. И мы чувствуем этот поток. И энергии настолько достаточно, и настолько много, и она такая изобильная, что она просто течет в том количестве, которое необходимо, в котором, в котором у нас есть потребность. И сейчас вы можете обратить внимание, как, наполнившись наше физическое тело, заполняются все энергетические поля, находящиеся вокруг нас, заполняется пространство, в котором мы находимся. И в этот момент мы можем заметить, как из наших пальчиков начинает сочиться энергия и попадает к рисунку цветка жизни, и он также заполняется этой энергией. И вот мы уже стоим в едином коридоре, в единой трубе с энергией, которая не спадает на нас с духовного пространства, проходит через наше физическое тело, наши энергетические поля и доходит до цветка жизни. И вот такой вот коридор с энергией мы ощущаем это единство, этот поток. И в тот момент, когда уже рисунок цветка жизни тоже наполнился энергией полностью, и он уже стал таким тяжеленьким, он начинает свое вращение по часовой стрелочке, постепенно раскручивается, набирает силу, набирает скорость. И в этом танце он отрывается от земной чакры и направляется вперед, озаряя наш путь энергии созидания, изобилия, красоты, реализация, творчества и трансформации. И давайте в этом состоянии мы с вами приступим к чтению мантр. Для этого сейчас я зажгу лампадку. Вот так примерно у меня тут все выглядит. Жут, фитилек. Тоже привезла его из Индии. У нас как-то сильно не распространено вот такие вот. У нас в основном свечки, да, а это вот такие вот фитильки. Наверное, нам надолго хватит. Нам на много суббот еще хватит. Может, что-то еще потом придумаем, может, будем читать мантры по дням, другим планетам. Ну, посмотрим, смотрим, как пойдет. Так, зажигаем. Мгм. Отлично, все готово. Давайте сделаем 3 раза намасте. Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Гам Ганапатая Намаха, 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 Ом Гам Ганапатая Намаха. И читаем мантру, читаем нашу санкальпу. Она есть у нас в комментариях. Читаем так, чтобы слышало наше ухо.
Итак, я, Байгазина Динара Сансадбаевна, прошу ваше Шанидев очистить всю папа-карму, идущую с прошлых жизней по родовой линии, карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни, папа-карму, связанную со всеми учителями в прошлой жизни, снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни, негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне, негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях, и негативную прарабдха-карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабдха-кармы от Шанидева на причинном уровне. Благодарю. Сегодня у нас 23 мая 2026 года. Так, и приступаем читать. После каждого круга я буду говорить, что мы завершили первый, второй, третий и в конце четвертый круг. Читаем нашу привычную мантру и наслаждаемся процессом. Так. Om Kham Kim Kaum Sach Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kham Kim Kaum Sach Shanishcharaya Namaha.
Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om
Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Мы закончили первый круг, приступаем ко второму. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. Om Kham Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha.
Мы закончили второй круг, приступаем к третьему. Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak
Sak Shanishcharaya Namaha Om Kam Kim Kom 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 Sak Shanishcharaya Namaha. Мы закончили с вами третий круг, приступаем к заключительному, четвертому. Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha 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 Om Kam Kim Kom Sak Shanishcharaya Namaha
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharai Namaha. 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 Мы закончили с вами 4-й круг. Давайте снова подтвердим свое намерение, прочитаем Санкальпу в завершение, так, чтобы слышало наше ухо. Я, Байгайзна Динара Сансадбая, подтверждаю свое намерение. Шани Даев, прошу вас очистить всю папу карму, идущую из прошлых жизней, по родовой линию. Карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни. Папа карму, связанную со всеми учителями в прошлой жизни. Снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни. Негативную карму со всеми детьми, связанную со всеми детьми в прошлой жизни. Со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне. Негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях. И негативную прабха-харму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабха-кармы от Шанидева на причинном уровне. Байгайзна Динара Сансадбаем, на Евразия, Казахстан, Астана, Река Ишим, Утара Бхадрападра, Пулаха. Благодарю, благодарю, благодарю. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Gam Ganapate Namaha, 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 Om Gam Ganapate Namaha.
Прекрасно. Мы с вами закончили на сегодня наше чтение мантр. Всем желаю классных выходных, всего самого хорошего и до следующих